Hvala kolega Miloševiću. Prije svega, ispred Instituta historijskih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu u svoje ime pozdravio bi sve učesnike i organizatore ove naučne konferencije. Zaista mi je drago što ova konferencija u organizaciji Zadružbine Knez Miroslav Humski polako već postaje tradicionalna i što okuplja zaista eminentna imena u srpskoj historiografiji, ali i drugim društvenim i humanističkim naukama. U dosadašnjim izlaganjima već smo pominjali pitanje Dubrovnika, pitanje Trebinja u nekim ranijim historijskim periodima, međutim ovoga puta u mom izlaganju i u budućem radu osvrnut ćemo se na pitanje ova dva grada, njihovih odnosa i uopšte političke situacije na tom području u periodu odbrambeno-otadžbinskog rata koji je upravo kolega Lozo pominjao. Tako da tema, kao što je kolega Milošević pomenuo, mog današnjeg izlaganja je sporazum Dobrice Ćosića i Franje Tuđmana u Ženevi 30. septembra 1992. godine i povlačenje vojske Jugoslavije iz Konovala. Treba naglasiti da je svoj poseban izraz raspad socijalističke Jugoslavije imao upravo u širem rejonu Dubrovnika. U jesen 1991. godine došlo je do žestokih sukoba između pripadnika regularnih snaga Jugoslovenske narodne armije i hrvatskih formacija koje su vodile oružanu borbu za nezavisnost Hrvatske države. Ratnim dešavanjima na prostoru Dubrovnika posvećena je posebna pažnja u svim gotovo svjetskim medijima zbog ogromnog istorijskog značaja ovog grada. Upravo su ovi medijski izvještaji iz Dubrovnika odigrali značajnu ulogu, a možda i najznačajniju u satanizaciji Jugoslovenske narodne armije kao agresorske formacije, ali i Srba kao agresora, što je možda potrebno posebno istaći. Sukobi na prostoru Hrvatske djelimično su zaustavljeni 2. januara 1992. godine, kada je na osnovu Vensovog plana u Sarajevu potpisan sporazum o potpunom prekidu neprijateljstava. Ovim mirovnim planom bilo je predviđeno da se Jugoslovenska narodna armija, odnosno njeni pripadnici, povuku iz Hrvatske i da se izvrši na ratom zahvaćenom području opšta demilitarizacija. Prema ovom planu na prostor Dubrovnika trebalo je uputiti jedan manji odred vojnih posmatrača. Ipak, moramo naglasiti da su uprkos ovom sporazumu borbena dejstva nastavljena, a naročito veliki zamah ona su imala upravo na ovom dubrovačkom području, odnosno konkretnije na Dubrovačko-Trebinskom pravcu. Jer već od jeseni 1991. godine sa prostora Dubrovnika rat se polako prenosio na teritoriju Trebinske opštine. Taj proces naročito je imao svoj izražaj u proljeće i ljeto 1992. godine kada su jedinice Jugoslovenske narodne armije napustile prostor Bosne i Hercegovine i upravo u narodnom sjećanju i jednom nacionalnom kolektivitetu, da tako kažem, ova dešavanja imala su poseban izražaj i posebno izraženo sjećanje na ovaj period. Jer hercegovački narod je tada smatrao da je doživio jednu vrstu izdaje od beogradskog rukovodstva i takvi stavovi su izraženi i do dana današnjeg kada je ova tema u pitanju. Upravo takvu situaciju, opštu konfuziju u hercegovačkom narodu iskoristile su jedinice hrvatske vojske i one su napale tada prostor opštine Trebinje na kome je prethodno formirana Trebinska brigada Vojske Republike Srpske. Napad hrvatske vojske na ovaj prostor bio je otvoreni čin agresije na susjednu državu i to zaista treba podcrtati jer se čini da u dosadašnjoj historiografiji kako srpskoj, regionalnoj pa i svjetskoj to nikada nije ili nije na dovoljan način prikazan. I upravo to tadašnji period u kome nije došlo do reakcije međunarodne javnosti upravo oslikava ovo dalje historiografsko posmatranje tog perioda. Uz velike napore i znatne žrtve snage Trebinske brigade odolijevale su ljeta 1992. godine napadima hrvatskih snaga i uspjele su da zaustave hrvatske borce da ne prodru na komunikaciju putnu Ljubinje-Trebinje. Objekat Laštica postao je tada simbol odbrane trebinskih boraca, naročito nakon 13. jula 1992. godine koji se danas obilježava kao dan Trebinske brigade, kada je upravo to je dan kada je hrvatska strana izvela najžešće napade na ovom području. Srpske jedinice tada uspjele su odbraniti svoje položaje na ovom, moramo to podcrtati, izuzetno važnom strateškom objektu na Dubrovačko-Trebinskom ratištu.
Međutim, u komandnom kadru Trebinjske brigade još i tada strahovali su da bi uslijed političkih pregovora Beograda i Zagreba, odnosno političkih pregovora koji su se vodili između vojnih i političkih rukovodstava Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije, moglo doći do napuštanja prostora Konavala i Prevlake. Na tom području, uprkos odlukama Vensovog plana, snage vojske Jugoslavije ostale su nakon 2. januara 1992. godine. Ovaj čin je objašnjavan ogromnim strateškim značajem koji je ovo područje imalo. Jer se upravo kontrolisanjem ovog područja čuvala i sigurnost Bokokotorskog zaliva, jer se upravo sa Prevlake kontrolisao ulaz u sam Bokokotorski zaliv. Ovo pitanje Konavala i Prevlake razmatralo se i na sjednicama Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije. Na ovim sastancima učešće su imali članovi vojnog i političkog rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije, s tim da se često znalo dogoditi da na tim sastancima učestvuju predstavnici Republike Srpske vojske, Republike Srpske vojske krajine, ali i Republike Srpske krajine. Svakako mora se istaći da ključnu ulogu na ovim sastancima obično imao Slobodan Milošević kao predsjednik tada Republike Srbije. On je istakao na ovom sastanku 23. jula 1992. godine da je po njegovim saznanjima i po njegovim kontaktima koje je ostvarivao sa Franjom Tuđmanom, Tuđman bio spreman da ostavi Prevlaku u sastavu Savezne Republike Jugoslavije, ali pod uslovom da Savezna Republika Jugoslavije obezbijedi neugrožavanje Dubrovnika. Tadašnji predsjednik Crne Gore Momir Bulatović pozivao se na tim sastancima na značaj tog pitanja za građane Herceg-Novu. Insistirao je na tome da vojska Jugoslavije ne smije ni po koju cijenu da napusti Prevlaku. I tada se već mogla uvidjeti razlika u stavovima Momira Bulatovića i ostatka političkog rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije oko tog pitanja, koje je očigledno po stavovima koje on izražavao i u svojim sjećanjima, može se vidjeti da je za njega to pitanje bilo od mnogo većeg, čini se, značaja nego za beogradsko tadašnje rukovodstvo. I među čelnim ljudima Savezne Republike Jugoslavije, kao što su bili Dobrica Ćosić i Slobodan Milošević, javljale su se tada ideje da bi Hrvatska mogla obećati Crnoj Gori Prevlaku, ali pod uslovom da Crna Gora napusti Saveznu Republiku Jugoslaviju. I to pitanje je tada znatno utjecalo na odnose između, uslovno rečeno, Beograda i Podgorice, odnosno između Srbije i Crne Gore, i tada su se već počele javljati znatne međusobne optužbe. Bulatović kasnije je navodio da je beogradsko rukovodstvo danima vršilo pritiske, posebno lično na njega, da pristane ipak na povlačenje vojske Jugoslavije sa spornog područja. Argumenti njemu suprotstavljene strane bili su vezani za međunarodni položaj zemlje, za veliki rizik od nepristajanja koje bi moglo dovesti do rata sa Hrvatskom ili čak i do uključivanja međunarodne zajednice u rat koji bi bio usmjeren protiv Savezne Republike Jugoslavije. Kako je vrijeme prolazilo, tako je i Momir Bulatović popuštao ovim pritiscima i tako je do 24. septembra 1992. godine na brodu interesantno-britanske mornarice koja je bila smještena u Jadranu, potpisan sporazum o povlačenju snaga vojske Jugoslavije sa područja opštine Dubrovnik. Ovaj sporazum su potpisali general Pavlo Strugar sa strane vojske Jugoslavije, dok na drugoj strani sporazum je potpisao malo prije pomenuti general Janko Bobetko, koji je tada bio komandant južnog bojišta i predstavnik Hrvatske vojske. Rt Oštra na poluostrvu Prevlaka trebalo je da bude demilitarizovan do konačnog donošenja odluke o ovom prostoru, koje bi trebale da donesu Ujedinjene nacije i vlade dvije zemlje, mislim na Saveznu Republiku Jugoslaviju i na Hrvatsku. Do postizanja konačnog sporazuma obje strane su garantovale slobodan prilaz Bokokotorskom zalivu i odlučeno da posmatrački timovi Ujedinjenih nacija budu raspoređeni u Cavtatu, na aerodromu Čilipi i poluostrvu Prevlaka. U Ženevi 30. septembra iste godine predsjednici Savezne Republike Jugoslavije Dobrica Ćosić i predsjednik Hrvatske tadašnje države Franjo Tuđman potpisali su zajedničku deklaraciju prema kojoj je dogovoreno da se Prevlaka stavi pod kontrolu Ujedinjenih nacija. Prema potpisanom, vojska Jugoslavije je trebala da napusti Prevlaku najkasnije do 20. oktobra 1992. godine. Nakon tog datuma na prostoru Hrvatske nije se smio nalaziti
nijedan pripadnik vojske Jugoslavije, a sigurnost na području Prevlake trebalo je da obezbijedi upravo raspoređivanje UN-ovih posmatrača. Lorda Davida Owena, diplomatu koji je uključen bio u međunarodne pregovore za bivšu Jugoslaviju, veoma je iznenadilo ovo srpsko povlačenje, kako on svojim memoarima navodio. Posebno je istakao da je u rješavanju ovog problema u mnogome pomoglo to što su on i Cyrus Vance uspjeli zadobiti Ćosićevo povjerenje, kako on kaže, na osnovu koga su uspostavili dijalog Beograda sa Zagrebom, odnosno dijalog između Ćosića i Tuđmana. Po mišljenju Vancea i Owena, mir u bivšoj Jugoslaviji zavisio upravo od odnosa ova dva glavna grada, odnosno Beograda i Zagreba. U kasnijim svojim memoarima Mobir Bulatović je ovaj sporazum komentarisao na sljedeći način, citiram: "Sve u svemu, kada sam isključio nagomilan emocije i racionalno pristupio pitanju koje sam smatrao mojim, morao sam da priznam da smo napravili korektan sporazum", kraj citata. Ipak narod u Crnoj Gori je značajno drugačije posmatrao ovaj sporazum. Zbog pristanka na povlačenje vojske Jugoslavije, Bulatović je proglašen izdajnikom u crnogorskoj javnosti, naročito to bilo izraženo upravo u pomenutom Herceg Novom. Predsjednik tadašnje opštine Trebinje i jedan od političkih lidera Hercegovine u ovom periodu, Božidar Vučurević, smatraju da je uslov za povlačenje snaga vojske Jugoslavije iz Dubrovačke opštine upravo trebalo da bude napuštanje teritorije opštine Trebinje od strane hrvatskih snaga. Isti stav u tom periodu iznosio je i pukovnik Radovan Grubač, komandant Hercegovačkog korpusa vojske Republike Srpske. I ovaj sporazum je bio, mislim na sporazum između Strugara i Bobetka, bio je jedna od tema sastanka najvišeg vojnog i političkog rukovodstva Republike Srpske koji je održan na Palama 27. septembra 1992. godine. Na tom sastanku Momčilo Krajišnik, tadašnji predsjednik Paljanske skupštine, odnosno Skupštine Republike Srpske, istakao je da se pitanje Konavala mora hitno riješiti, dok sa druge strane Grubač, komandant Hercegovačkog korpusa, isticao je na ovom sastanku da će u slučaju da njegovi borci zaposjednu Konavle nakon povlačenja snaga vojske Jugoslavije, problem stvoriti to što za razliku od vojske Republike Srpske snage hrvatske vojske posjeduju mornaricu. I odlaskom snaga vojske Jugoslavije stvarao se jedan veliki nebranjeni prostor za Trebinsku brigadu, koji je taj prostor upravo i predstavljao najkraći put iz Konavala i Župe Dubrovačke prema Trebinju. Upravo u tom svjetlu posebna opasnost se nadvila nad samim gradom Trebinjem, jednim širokim područjem Trebinske opštine. Uslijed svega toga hitno je formiran 5. bataljon Trebinske brigade, koji je sačinjen bio dijela pripadnika Pilečke brigade i čete policije iz Trebinja. Osim toga izvršena je i dodatna mobilizacija. Komandovanje novoformiranom jedinicom, odnosno 5. bataljonom Trebinske brigade, preuzeo je tadašnji kapetan Miodrag Novokmet, a najveći dio boraca ove njegove jedinice nije imao prethodnog borbenog iskustva, što je stvaralo jednu veliku neizvjesnost za samo Trebinje, za Trebinsku brigadu, ali i za Hercegovački korpus u cjelini, pa slobodno možemo reći i za vojsku Republike Srpske u tom trenutku. 15. oktobra 1992. godine komandant glavnog štaba vojske Republike Srpske general Mladić sastao se u Beogradu sa Životom Pančićem, generalom i načelnikom generalštaba vojske Jugoslavije. Svoj stav o pitanju Konavala interesantno Pančić izrazio na sljedeći način, citiram: "Kada se povučemo mi, vi vidite za 2-3 dana šta ćete uraditi", kraj citata. Tadašnji načelnik veze u Trebinskoj brigadi, kapetan Mihajlo Vujović, u svom dijelu naveo je da je hrvatska vojska svoje snage, ekvivalenta jednog pješadijskog bataljona, uvukla u konavalska sela i prije povlačenja vojske Jugoslavije. Te snage čekale su povoljan trenutak za početak svog djelovanja. A za to vrijeme komandni kadar vojske Jugoslavije uvjeravao je rukovodstvo vojske Republike Srpske kako nema naoružanog hrvatskog naroda u konavalskim selima. General Bobetkov, komandant južnog bojišta, odlučio je da 20. oktobra, upravo na dan kada su trebale snage vojske Jugoslavije povući sa spornog područja, da izvrši iskrcavanje hrvatskih trupa u rejonu Cavtata i smatraju ovu akciju da je ova akcija od životne važnosti za Hrvatsku. I za posjedanjem dijela teritorije koje su napustile jedinice vojske Jugoslavije, snage Trebinske brigade pokušavale su spriječiti prodor
hrvatske vojske sa tog dijela teritorija ka samom gradu Trebinju. Bila je to i prilika da vojska Republike Srpske preuzme kontrolu nad jednim dijelom Jadranske obale, a svakako treba istaći da na 16. sjednici Skupštine Republike Srpske kao jedan od strateških ciljeva ratnih vojske Republike Srpske bio prezentovan izlazak Republike Srpske na more, pa u tom svjetlu ovi događaji su bili veoma značajni na jednom širem planu. I upravo kako je bilo dogovoreno 20. oktobra 1992. godine na teritoriji Hrvatske nije se nalazio više ni jedan pripadnik vojske Jugoslavije. Čak u brojnim svjedočanstvima je navođeno da je to povlačenje izvršeno i par dana ranije, s tim da je to ponekad opravdavano činjenicom da bi se na to područje uspjele iskrcati snage vojske Republike Srpske koje bi onda preuzele kontrolu nad jednim dijelom Jadranske obale. Iako je ovog 20. oktobra more bilo izuzetno nemirno, Pobedko ipak odlučio da se tog dana, kako je bilo prethodno i dogovoreno, krene u akciju i što prije ovlada prostorom Konavala, a kasnije i teritorijom opštine Trebinje. Ovo prebacivanje snaga u Cavtat uspješno je izvršeno u noći 20. oktobra, a osim samih boraca Hrvatske vojske, na prostor Konavala je prebačeni su i tenkovi i teško naoružanje Hrvatske vojske. Nakon iskrcavanja uslijedio je žestok napad hrvatskih snaga na položaje koje su držali pripadnici novoformiranog 5. bataljona Trebinjske brigade. Naravno, kako je bilo i očekivano sa hrvatske strane, došlo je do angažovanja i stanovništva iz konavalskih sela, od koga je upravo, od tog čina je upravo i strahovala komanda Hercegovačkog korpusa, odnosno Trebinjske brigade. I cilj sada hrvatskih snaga je bio da se što prije izbije na prijeratnu granicu Socijalističke Republike Hrvatske, a time bi se stekli uslovi za ovladavanje Vlašticom, ovim strateški najznačajnijim područjem na Dubrovačko-Trebinjskom pravcu. Gotovo svi članovi komande Hercegovačkog korpusa boravili su tih dana u Trebinjskoj brigadi, na taj način su davali sliku značaja upravo tih događaja za Trebinje, ali i samu Hercegovinu. Očekivala se jedna ofanziva široki razmjer usmjerena upravo ka gradu Trebinje. 23. oktobra 1992. godine hrvatske snage preuzele su kontrolu nad selom Glavska. Ovo selo smješteno je na samoj granici sa Hrvatskom. Upravo u ovaj reon izvučeni su i tenkovi hrvatske vojske koji su trebali da pruže podršku hrvatskim formacijama u daljem vršenju napada. Uz ostale hrvatske ovaj događaj uz ostale hrvatske protore kompromitovao kompletan reon odbrane i 3. bataljona Trebinjske brigade. I kako bi se spriječilo potpuno uništenje snaga ove jedinice, odlučeno je da se izvrši povlačenje. Jedinice vojske Republike Srpske napustile su Vlašticu u noći 24. na 25. oktobar 1992. godine. Takav čin izazvao je jedno opšte razočaranje kod boraca koji su Vlašticu smatrali simbolom odbrane svojih položaja, pa o težini tadašnje situacije svjedočile su i riječi malo prije pomenutog Mihajla Vujovića, koji u svom dijelu navodi sljedeće, citiram: "Izgubili smo Vlašticu, a u buduće neka nam je Bog u pomoć. Nastupilo je njihovo opšte veselje, na vrhu su šemučili iz svih raspoloživih sredstava i luđački vikali." Kraj citata. Sumirajući utiske vezane za ove vojne operacije, general Pobedko isticao je kako su se hrvatske snage probile u dubinu srpske teritorije na samo 6 km od samog grada Trebinja. Smatraju da njegove jedinice su tada mogli da čak i zauzmu ovaj grad. Ipak, posebno istakao činjenicu da je Tuđman zapovjedio da se odmah zaustavi dalji prodor, imajući u vidu moguće negativne reakcije međunarodne javnosti zbog agresije na susjednu zemlju. Pobedko u svom dijelu navodio da je imao osmišljen plan o zauzimanju grada Trebinja, ali da zbog međunarodnih odnosa ovaj plan nije sproveden u djelo. Čini se ipak da ovo nisu bili jedini razlozi za prekid napada hrvatske vojske. Njena sposobnost za dalji prodor bila je slomljena i zbog velike iscrpljenosti hrvatskih jedinica nastale uslijed višednevnog izvođenja akcija na jednom poprilično nepristupačnom terenu. Osim toga, srpske snage su se konsolidovale na novim položajima i sve svoje kapacitete su usmjerile ka odbrani Popovog polja i samog grada Trebinja. Opštu nestabilnost u Trebinju izazvala i pojava velikog broja tada izbjeglica na ovom području i zbog otvorenog čina hrvatske agresije na Republiku Srpsku, kao i opšte jedne teške složene situacije na teritoriji Trebinjske opštine, tadašnji episkop zakonsko-hercegovački i primorski Atanasije Jeftić uputio je telegrama na adrese generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
Izvještavao je tada o zauzimanju srpskih sela od strane hrvatskih snaga koje su prešle predratnu republičku granicu, kao i pljačkanju, paljenju i uništavanju srpske imovine na osvojenom području. Telegram je vladika završio sljedećim riječima, citiram: "Meni kao pravoslavnom episkopu Zahumlja i Hercegovine, koji od Hrvata već doživio rušenje i buldožerima sravnjavanje sa zemljom naše episkopije i katedrale u Mostaru i još 20 crkava i manastira u istočnoj Hercegovini, ostaje da se sada sa svojim narodom seli iz Trebinja u planine, kao što smo to učinili u vrijeme Pavelića i Hitlera." Kraj citata. Nakon završetka ovih napadnih akcija hrvatske strane na prostoru Trebinjske opštine više nije bilo značajnijih borbenih dejstava sve do avgusta 1995. godine. U borbama vođenim tokom prve ratne godine, suočena s napadima brojnih hrvatskih jedinica, Trebinjska brigada uspjela izdržati sve pritiske i odbraniti najznačajniji dio Popova polja kao i sam grad Trebinje. Agresija hrvatske vojske na teritoriju ove opštine imala za rezultat stvaranje danas postojeće opštine Ravno, koja se nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine, i na taj način formiranjem ove opštine Trebinje je ostalo bez gotovo trećine svoje predratne opštinske teritorije, a sama Hrvatska od međunarodne zajednice nikada i ni na koji način nije kažnjena za borbeno djelovanje na teritoriji susjedne države. Toliko od mene i hvala na pažnju.